I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu The Best Hulka, brata. Ljudi moji, danas, ako znate, ako me pratite na Instagramu, danas 7.11.2020. subota u 14:00 izašla je Nuniova druga pjesma koja se zove Omiljeni YouTuber, znači bukvalno tako i jeste nekako. Tako da danas ćemo raditi reakciju na njegovu novu pjesmu, tako da ovo je prva reakcija na mom kanalu, želim da ju podržite. Tako da, evo baš sam dobio neki komentar, evo sad ću da te pozdravim, brate moj. Braća Hulk, brutalno ti ne video jako stavi. Dinček, pozdrav brate moj, hvala ti, hvala brate. Ali šta mrzim da šta se reklamirao na mom kanalu, GG. Tako da, ljudi moji, neću da dalje pričam, bacite subscribe, bacite like, podržite ovaj video lajkom, podržite subscribe-om, tako da ja znam da vam se sviđaju reakcije, tako da ćemo mi raditi, ako će vam se ova reakcija svidjeti, radit ćemo mi još reakcije, tako da namjerno sam stavio cvikse, ovako najjače, ovako, namjerno sam stavio cvikse, da idemo da vidimo mi reakciju na Nuniju pjesmu. Evo nas ljudi, Nuni omiljeni YouTuber, Official Music video, naravno like, naravno subscribe, uključite zvonce, znači nema tu šta, link vam je u opisu Nunijov kanal, tako da tu sam ja ispemao neke komentare, ima ih jako puno, tako da brata moga, jel dele se reklame ove, bravo ja, nagrade neke, pa možda dobim igricu od Nunija brata, tako da danas sam jako puno slušao, tako da ja mogu reći stvarno pjesma je vrh, ali nisam ono u detalje, ne, tako da sad ćemo u detalje da vidimo. Tako da ja ću da pojačam pjesmu do kraja i idemo da iskrvimo. 3, 2, 1, sad. Ljudi moji, ovo je tako brutalan početak, znači beat, bas, znači sve se uklapa, znači Nuni je to rešio, brate, ono full, ne znam kako to kažem, ono full je rešio, jebote. Idemo dalje. Preko noći YouTuber, od jednog malog kelnera. Da, odmah da kažem, ova pjesma je Omiljeni YouTuber, naslov, znači u pjesmi je cilj da napreduješ dalje, da nikad ne odustaj, radi ono što voliš i da Nuni te potiče na to, tako da Nuni brate moj, ako ćeš ikad vidjeti ovaj video, tako da slobodno stavi komentar ako ti se sviđa reakcija, ako ne jebi ga, biće bolje drugi puta, treći puta, ovo je prvi put, jebi ga, blamiram se. Sad su vidjeli šta trudje, ja više nikog ne trebam. Neki kažu da mi ludje, ja snove živim presretan. A mnogi su govorili da neću moći to. Cijeli život radit ću ko kelner očito. Nisu očekivali da će da skoči to. Suprotno pokazao pare, stavio na sto. Braća iza mene leđa, čuva mi Nuni brate moj, htio sam pitat još da ovdje vidim, sad ćete vidjet. Di je Audi, Nuni, di je Audi, brate moj, naravno šalim se. Dobar je i Merđo, ne, tako da, malo da te sezam. Vrh, nema tu šta. Postao si moj omiljeni YouTuber, jesi, boga mi. I neka, samo neka govore. Ja sam Nuni, ne mogu da me ponove. Svako gleda, pomjeram im krovove. Ja znam da mrze, ali ne znam još tekst, pa onda malo me muči, jebi ga. Mrze iz ljubomore. Sada imam fanove, svaki dan imam planove. Čak i oni koji ne vole me sada klimaju svi glavom ima da me zavole. Odavde pa sve do dijaspore. Svi me znaju, Nuni dobro znaš ko je. Ajmo full screen, jebem te usta.
Braća iza mene leđa čuva mi ne tam da me uzme ona što ima. Vidi Vanimija! Vidi vrata Vanimija jebot. Minjam me slava, ja sam ostao svoj, samo postao samo miljeni. I svako zna šta sam, obrazi čisti mi, nije da me zanima ta masa, ni šta su oni mislili. Priče idu danima, ja glasa, meni nekako su isti svi, niko da mi parira. Ja znam da mene ne možeš da izmisliš, a mnogi su govorili da neću moći to. Evo, kao što čujete, mnogi su govorili da... Ne, znači... Zaboravio sam kad najjače. GG, brate. Čekaj, brate. Mnogi su govorili da neću moći to. Tako je jebote, neću moći to. Naučit ću ja pjesmu. Kad tad, nuni brat moj. Cijeli život radit ću po kelner očito. Nisu očekivali. Vidi šta se pare dijele, brat. Nuni dijeli pare ko ludi. Nuni brat dijeli pare ovdje ko ludi jebote. Samo ka... koja slika, brate moj. Uno, znači rastura, brat. Pare stavio na stol, braća iza mene leđa čuva mi ne tam da me uzme onaj što ima Ne, ali taj beat, bukvalno taj beat, bas, sve to, sve zajedno. Točno te tjera da pjevaš i pjevaš pjesmu i pjevaš... Da ju slušaš jedno 100 puta, znači 100 puta da ju slušaš. Ne minjam me slava, ja sam ostao svoj, samo postao sam omiljeni youtuber tvoj. Samo postao sam omiljeni youtuber tvoj. Ho, pa ide to. Tako je! Evo Nuni brate moj, ovo je za tebe, ovaj pljesak je za tebe, ovako predivan pljesak, znači odlična pesma. Znači, pjesma je, Nuni, brate moj, vrh. Znači, nemam stvarno tu šta da previše glumatam, pričam. Znači, pjesma je, znači, od thumbnaila koje je radio God, svaka čast, od pjesme, od ritma, znači sve. Znači, ako se sada bunimo i sve, tako da odemo na blok, čista desetka, brate moj, čista desetka. Pjesma, desetka, ritam, stotka jebote, nema tu šta, desetka, znači pjesma, ritam, znači nema tu šta, ne, onda Nuni, izgled sve, dizajn, desetka. Znači ja stvarno, znači pjesma mi je toliko vrh, znači ono, bože ne, znači pjesma je toliko dobra da je to neopisivo, braću, to je neopisivo, ne. Tako da, ne znam više šta da kažem, Nuni brate moj, ako gledaš ovaj video, ostavi komentar, ljudi vi lajkujte video, odnosno reakciju. Bacite subscribe, uključite zvonce i ako ovaj video stigne do neki određeni, vidjet ćemo. Pišite u komentarima koji broj ovih lajkova, pa ćemo da vidimo ko će da uspije pogoditi, pa ćemo, ko izbaci na ovu pjesmu, pa ćemo napraviti reakciju, tako da to bi bilo to ljudi. Idem da još jednom poslušam pjesmu do kraja, znači od početka do kraja, znači obavezno ostavite like, link će biti u opisu kanala i pjesme, tako da svi ga podržite, znači brat se u to potrudio super, tako da žao mi je što nisam napravio pjesmu kad je Nuni izbacio Nuni Jastrebovi, ali jebika. Tako da ljudi, to bi bilo to, nadam se da vam se svideo, ako jeste, bacite subscribe, like, zvonce i mi se vidimo u sljedećem videu ili reakciji, a do tada veliki pozdrav.